Preklipa shoutout dobijaju Niđox i Luda svinja. Obavezno ih posjeti, linkovi njegovih kanala naravno su dole u opisu ovoga videa. Ako i vi želite shoutout, obavezno bacite subscribe na kanal i like. Pozdrav svima ljudi, ja sam Genije, dobrodošli u novi klip i danas radimo novu životnu priču. Nadam se da ćete uživati u ovoj životnoj priči i počinjemo. David Herzi, poznatiji pod imenom Drogirani pingvin, rođen je 29. decembra 1998. godine u Beogradu, od oca Iranca i majke Srpkinje. Trenutno ide u Zemunsku gimnaziju. Nisu ga zezali, ali u mlađim razredima osnovne tu i tamo ga je povlačilo društvo, ali kasnije postao socijalan. Njegovi roditelji se slažu sa njegovim mišljem koji iznesu klipove, ali imaju jedan uslov, a to je bez politike. Što se tiče detinjstva, kaže da tokom cijelog detinjstva je imao problema s kilažom, mada nisu ga zezali zbog toga i kako kaže njemu nije teško naći devojku, tako da ga je bilo briga za fizički izgled. U svom detinjstvu preživeo je svašta, 3 puta ga je udario auto i također preživeo malariju koju je pokupio u Iranu. Život mu se promenio i rekao, YouTube me naučio da postoje razne vrste ljudi, od onih sa najvećim srcem do onih ološa kakvi se ne mogu zamisliti i da ne bi trebalo da se muči o tuđem mišljenju. Iako David ne zarađuje mnogo, donekle je stekao sam odnos prema novcu, a par od YouTube-a naravno štega za faks. Također je rekao da me naučio kako jedan hobi koji sam počeo iz predancije može toliko toga da promeni. Također je jedno vrijeme bio u depresiji, tačnije skoro godinu dana zbog jedne tragičnog događaja o kojem nije htio pričati. David ima jako uspješan kanal na kome snima najviše reakcije na tuđe klipove. Ako mu još niste posjetiti kanal, mislim da je vrijeme da posjetite, njemu puno znači. S ovim završavam još jednu životnu priču, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ako ovaj klip pređe 50 lajkova, izbacujem životnu priču Saše Vuksanovića, tako svi lupite taj like i vidimo se, pozdrav!